ia, o le afionga pa ia le atua nei tae au. E ona iai o lo whaawa pia i tato series i le tusi a Roma lo nam tau koe lua. Roma lo nam tau koe lua. Ia o i leo la mo e tato le upo le atua i le nei tae au. Le Roma lo nam tau koe lua whai upe skulu maltasi. Ai whanata mai whai upe skulu maliono. Romans chapter 2 verses 11 to 16. O i leo o whai pia tato series leo lo tato iai. The series Unashamed of the Gospel of Jesus Christ, o te le ma I le tala leia Yesu Kiriso ai se a o tato I loa le lava se isi me ma whai una maua e tato whaotanga ua na o le tala leia Yesu I ei le mana I whai loa mai gai le ami o tonu o le atua o le mana foi e whai ona whaola ina I tato pe a whai tato te whaatua tua ma tau I tonu I le atua soifua ia ai maise ia le tala leia Yesu Kiriso le o mafua I tato o mafatanga I le nei aso ia le aso la nei o lo whaawa pea I tato le sona ia Romans chapter 2 verse 11 to 16 ma na ia le tato whaitau whaatasi mai e whaaman mole tato ngana whaasamoa ia ono whaitau watua ia le ngana whaakpeotania Roma lo nan tau koe lua whai koe skulu mantasi ngata mai whai koe skulu malioma whai o maupala mai li ia le atua Hallelujah. Tato whaitau whaatasi mai I God shows no partiality. For all who have sinned without the law will also perish without the law. And all who sinned under the law will be judged by the law. For it is not the hearers of the law who are righteous before God, but the doers of the law who will be justified. For when Gentiles who do not have the law by nature do what the law requires, they are a law to themselves, even though they do not have the law. They show that the work of the law is written on their hearts, while their conscience also bears witness, and their conflicting thoughts accuse or even excuse them. On that day, when according to my gospel, God judges the secrets of men by Christ Jesus. O le ulutala po le matua tātou le leita e awe whaapelo na whaatalaina e le whailonga tangata le atua. E le whailonga tangata le atua. There is no partiality with God. A tātou whaitau I le whaiupu lea o leo lo o iai le whete na inga I totono le ekalesia I Roma. I le vau tangata Utaia ma tangata e leni po tangata nuese. O le tautonunga lava I o tangata Utaia o I lātou lea na ui mai ai le whaotanga. O I lātou lea na fili whapitoa e le atua e whai manu pa ia. O tupu maosi taulanga o nu na whatauina ma filfilia e whai malama I le lalolangi atoa. Lea lātou te tautonu a Abrahamo lātou tama o Mose o lātou perfeta na ui mai aitu la fono o ta vita o lātou tupu sa atu whatasia ma wha mautuina le malo Israel. O le mea la leo le manatu I o tangata Utaia e whapitoa le alofa o le atua I a te lātou.
Ua lato manatu wha maua lunga ma wha pea ifo. Ua wha wheteina o lato loto ma ua wha pea ifo. Ua sili atu le alofa o le atua mo I lato. Ai leo tangata e leni po tangata no ese. Now lewa manatu lato o lato leo lo iaile tu la fono. They believe that they have the law. And because they have the law, they feel special. And when you feel special, there's a tendency of being prideful because God called you specifically. Ala mele tamfai atuai Paulo, tu sape ya te oe tu la fono, pe le ai foi tu la fono, pe na filifili foi le atua lo atunu, pe le filifili foi le atua tangata Samoa, le fe mai fai upolenta to fai tauai, e le fai longa tangata le atua. A le fam sinonga le atua, e le fai longa tangata le atua. When it comes to the judgment of God, whether you have the law or you don't have the law, God will still judge you. There is no one who has any favoritism under God. E tangata whape o telea o ngā luenga I whai tono lotu. O levana o ngā lue, levana o au auna I le atua. Ai whiam nā whai lo atu ia te oe. Po le ale leva lo iai le ka le sia. Ai te le tania ina Yesu e whai malima whaola. E le maua ia te oe le ola I whaavau. Langa le taulia I le atua o ngā luenga. Ai taulia I le atua lea lo whatua tua I le atua. Mena whai atua I le telo le ka le sia o le whanua noanga. E tatou whape, e tatou te o uma. Ai langa le upu moni lava le tatou whai tauai. E ai tangata I lewa na lotu ai le o le ora whaaba. Ai te loa le se senga o le mea le tasi. Awana o le sauna o le whaalongolongo. Ai ia tatou usiu stai ma ana I le mea whai mai ai le tua. Say amen? Mea lana te whai loa atu mai. E le aise e le whai longa tangata le atua pe a o le whamsinonga le atua. A whai o le Utaia, a whai o le Eleni, a whai o le Samoa, a whai o le Sapami, a whai o le Afrika, a whai o le Siamangi, a whai o le Tama, o le Teini, o le Talavo, o le Toeina, o le Mauoa, o le Mativa, o le Alima, le whai pule, po le Polonga, o le whai whiau, o le Aoao, o Tia Apolo, pe le ai foi se tofi, pe au le lei, pe au le anga, pe la poa, pe pae, pe nofo le ai, pe nofo le vau, pe tantonu le atua, pe le tantonu poi, e whamasino ina uma tātou le atua. We will all be judged. E le ai seise ma whai ona alo ma le whamsinonga le atua. Mea lana whai atu e o le taimi nei manua o lo mau e tātou le ola ma le soifua mai le atua. Te tau ona whao ngā tatau. Tau ona ofo ina atu tātou o langa e whai ele whina ngalo le atua. Langa e le tau lia me ia tātou te whai e lalulangi nei. E le aise mea tātou e maua I mea le nei lalulangi. Awa lava le ngā ruenga le atua e maua I tātou le ola I whaavau. Langa le mea tau lia o le taimi e umai oe ma lalulangi le. O whea o whaavau e lua I e te o ai. A le whaavau I le ole whaavau. O le whaavau se oli. Nana whai atua I ate o le tai au nei e whai tete langa o taimi nei o le taimi o le whiwhiringa. Taimi nei o le taimi o le alofa tu noa le atua mo oima. This is the grace of God. This isn't a time for you to play around with your life because what matters is when you die. And we know the Bible says that even death has no favor over anybody. It doesn't matter if you're strong. When death comes knocking on your door, you're dead. It doesn't matter if you're healthy. It doesn't matter if you're young. It doesn't matter if you're old. When death comes, e o foi le oti e le fai longa tangata le oti. Mea langa whai mai lo tusia whai laonga. Taimi nei mawai o le manosi. Taimi nei le mawai o le poto manata mai. Whao ngata tau le taimi. Whao ngā le taimi nei e tui nā toa toa I o tangata. Mo le whina ngalo le tua. Au le mai maulo taimi mea le au ngā. Au le mai maulo kaimi mea le ngi lau langi. Mea langa nei sisi lau langi e sau whaingi e maliu mo oe. E le mamu foi oe le ola whaavau lau langi. Awa lava le tala le lei ia Yesu Kiriso. You all understand this, but here's the thing. You still haven't made the decision, the decisive decision to be committed to Jesus. And that's why I'm challenging you this morning. Nei mai maulo taimi. O le upumoni lava le loa tātou taimi e umai. O risi o tātou amu beona whatu te lo taimi amu ia tātou leo tātou maua nei asako. Ai ke lo le kelo ka ngaka ngila mai e is ngaka le hala mai tai au nei. But we praise God that you have life. We praise God that you have every opportunity. Mea te wai o aso umai tu ina tu le atua o ava noa. O ava noa tu ina tu ia te oe e whao ngā tatau ai mo le atua mo le whina ngā. Al whalawa la te lo tātou o le wha mai maui o tātou ava noa tu mai le atua. Al mele te wha malosi atua ia te oe. While you understand, please, give your life to God. Give your strength to God. Go all out for God. Why? Because that's you investing in eternity instead of temporary things of this world.
Menga fatua e ke fiu e ke alo sa i laulangi, e ke fiu e ke alo fai men laulangi, e ke alwa e le fa mani inga lo loto. Menga e o masau o mai ai sia. Na ngalai loa al me fai atua ki nganga va ai pe le fa mani inga ina to loto. Ai la o hai fai. Amle fa malo se tua ia to le kalesia se o lava loa. A fai o fai lo filinga i le tua te au na le tua fa ma oti lo filinga fa pe e ke le ko e fuli le laulangi ai te fuli me fa sanga i le tua malona fina ngal. Ia mau lunga le vinga le tua e ala le lo au nanga i le tua. Ala le lo au nanga i le tua, say amen. Ala pe o tama fai atu i le fai longa tangata le tua le teimi o lona famsino. Fia lava tu langa ngai te iai pe ke fa pe o kele o me fai pe fa pe fo ile ke la fila le lo mai le tungi o mea le ale ka ko fai ka o fe mea e o ai mea li lo ngai le lo tangata e fa masino fo ile tu. Me na tsa tu ai se ka le se ta tu lai mai le o tu fa longo le upo le tu. La la me o le ta tu susta i lo ai fa se suima. Fa se suinga mo le lei, say amen. Young people, if you're going and coming and you're trying to figure life out, I want to encourage you this morning, man, just give your life to God. It'll be the best decision that you ever made. Yeah, but I tried it, Pastor, but it doesn't really work. Well, let me ask you, have you really put in the effort and the time? Is it just a one-time thing? No, service to God is an everyday thing. That's why Jesus said, if anyone wants to follow after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Ia se fia muli mai ia te au ia mua e le toe pule ia te ia lua amolo na sa tau tolu ona muli mai le ia te fala vela vol telo tangata e oso mua le muli ai le mua le toe pule ia te ia le mua fo ia mul sa tau ai o mai no lai muli ai Yesu ai ku wa ku le sa ka o le kelo me fai ke ale fa mai ia le ai la o le ko ia foi la si o mena fa to ole order le fa to Yesu a wole va muli mai ya tia mua ia e mala malama ole kani e ke fili ia o fa malima fa ola ele ko e pule o yo filinga ele ko e pule o ya o ele ko e pule o yo na ngonga ai pule Yesu ke riso le o fa mali ma fa ola ya tia se talia lo fa o tanga ia o pule Yesu e minga ke ni ko fo ila langi le ko ya mio fa kasi mal langi au ya mio tu sai mala ma me lo o mai la fio ma ia le tu me la ia fa ma oti le fifi ni ta au nei say amen say amen e pro fa ya tu o po le ala le tomo fa ngota to ita to ministry u mai e le fa le o nga le ala me o te popole ai o le kele o lo kangi le ministry ai nga ke le fa po mongi a Yesu maloma natu wa lava le kele o longa lua e ministry ai ngai kele lo e ka ka o mua fatu tua ile tua kwa esa wele ye nga lue mo le tua say amen na le pe on fa ya tu ile fa o leina ni tangata I lato nga luenga le awone e fa pe o nga luenga le fa o leina oi no your good works cannot save you. The only work that can save you is what Jesus Christ did on the cross for you. When he died, his last words was this: it is finished, meaning that I have completed the work that God has called me to do. All you have to do is believe in me and receive the gift. Ole me alofa. Ole me alofa. Le fosia le tua ole me alofa wo fo ai fu ato le tua mo oema pa wa me o tato fatu tua ile tua. Say amen. No partiality with God. Me mo te fina to le ba hanga fina so soania tua ine ye tato mala malamba ile fengol fapsinonga le tua. Afai we fanyo notes me mo everyone will be judged according to the truth they have received. Everyone will be judged according to the truth they have received. E fua le famsinonga le atua e tusa male mala malama o tangata le upumoni. E fua le famsinonga le atua e tusa male mala malama o tangata le upumoni. Le wingo fantalanga le se o tomfaya tu e tantano to nei tai. Let me help explain this. Ya itenge tele o tangata fesili mai fesili la. Fa fela ya tangata ia le o fa longo mo tala le Yesu Kristo. Wa le ia tato ia le maule ava no tato te fa longo e tala le Yesu Kristo. Ai fa fe tangata ia le pe mamawa i tu le vau ele o yangi TV ele o yangi me o atu ele tala le fa fe tangata ma. How can God judge people who have never had the chance to hear about Jesus?
Here, Paul addresses it. Ole mea na leta no ni Paulo fa mai. O ila to uma ele aile tu la fono ayanga sala. E fa masino ina pe la to e fano la to. O la to foi uma le aile tu la fono ayanga sala. E fa masino ina la to e tu samala mal tu la fono. Le winga la o tangata ia e lua me e loa e tatou fina ngalo le tua. Pero tam faiatu un tau pu mua e tau le mele o le special revelation o le faalinga fapitoa. O le faalinga fapitoa o le upo le tua le wa maua uma tatou. A faiwa ia te oe uma tatou uma ia le upo le tua. If you have the word of God, you have God's special revelation to you. Le winga na fai ona tatou faitau wai, fai ona tatou malama le fina ngalo le tua. Nanga te lo istanga te fa me se okay le malama le fina ngalo le tua. Ai la ia ke oe le afionga le tua. Si e ki fia malama le fina ngalo le tua, faitau le upo le tua. A fai te fia I loa po la fina ngalo le tua mo oe mau, faitau le upo le tua. Young people, if you're looking for your purpose, you're looking for your calling, read the word of God. Don't let the TV and don't let Disney Channel and don't let whatever other VH1, MTV tell you who you are. Let the Word of God tell you who you are. Why? Because God made you, not them. See, they're trying to find themselves too. And so they find the easiest and the most fashionable thing to try and follow. But I want to encourage you, young person, you want to find your purpose and calling? Look at the Word of God. Say amen. A special revelation le ringa o lewa maua tātou le awhionga pa ia e mawhai o na tātou whaitau wai ai whaafela ka ngaka I e linkus pa ia e ila le isi whaalinga le tau o le natural revelation o le whaalinga masani kusa le ringa o le whaalinga le e ui lava e latou le whaalongo longo I le upo le atua aua lava le latou vava ai atu I mea na whaia I le atua e latou malama ai e iai le atua tau maua mai, e le tau whaalongo lātou le tala nei, awa lama lātou vava ai atu le sulu mai o le la, le angi mai o le savili, le la, ia la au ma mea na whaia le atua, e lātou manatu natu iai, e iai le atua. E iai le atua, langa lupo le salamo le whamai salamo, sulu mana iwa whamai ua tala mai e le langi lea, le mamaro le atua. Whamai ua whaalia foilea, le vani mo nimo le ngā wenga ona au, le winga e vava ai atu tāwita whamai ua lava langa vava ai atu le langi, e whailoa mai ai le mamano le tua. Ua lava langa vava ai atu le oswa o le lama lana masani, e oso mai pe le isi aso, o le aluifo le masina, o mea o mai o lo tautala I le mamano le tua, o mea o mai te loai, e iai le tua, say amen? Therefore, ila whamei tusi le tātou whaitau e whamei o lo tu sia foi le tū la whono I whia, I loto o tangata. O lo tu sia ia le tū la whono, le ringa, e le tau awa tu tātou I tangata larolangi, e le anga ia le whasio tangata, e le anga ia le mulilua, e le anga ia le ngaoi, e le anga ia le pepelo. You don't need to be a Christian to know that it's wrong to lie, that it's wrong to murder, that it's wrong to do this. Somehow in our innate nature, inside our heart, the Word of God and the commandment and the law of the Lord is already written in our hearts. So even they know, people who are not saved, they know that it's wrong to lie, that it's wrong to kill somebody else, that it's wrong to abort, that it's wrong to do things. How do we know this? We just read it. Because the law of the Lord is written on their hearts. Say amen? O tu sia le tu la fono I le atua I le loto tangata le wingala e le ai la se excuses tangata pe atu lumo le atua langa tau la ona ma ele kau sau o I kongol falsa e ke loa ai pe anga e ai se atua langa e vava ai aku I mea uma fai le atua e maka o kia ele mafai tangata ele mafai awa lava mea I e te mafau ai ma e loa I lo loto e ai le atua ke le kau whaalongo la kala lei al mele tawai o le whaalinga masangi o le natural revelation through nature, through the natural process of things, God reveals Himself. So those people have no excuse. Say amen? Say amen, church? Me la leo tātou I loa o tu sia I lanto loto nanga lisi le whaataita inge te loa I eile e se singo whamsinonga ia. I le tala lea Yesu le na whai I nui e tolu mātai o lona tau pasun matasi. Le lau whaita watu whamei ona whasai atu ai lea o ia I ai on na whai ai le tele o na wawenga a wala tau tele I salamo lava. Whai lo tala Yesu, oi talo whai a te oe ko sini, oi talo whai a te oe pete saita,
Awa na fire ituro masaitonu o vavenga na fire yate oto. O ua leva ona lato salamo ile ie talatala ma le lefu. O lea o te whai atu yate oto whalongo tala le Yesu. E feo lolo turo masaitonu ile aso whamasino yate oto. We whalongo yai. O le tala le Yesu whamei e feo lolo. Le winga e feo lolo. Le winga tauma yai. E aile e sengo whamsinonga le tua. Lela le ngata le to whamei lolo is whamei. O oe foi Kapanaumi whamei. Ua wha e ina oe le langi. Ai lafo tu ina oe lano ifo se oli awa ona ana fire iso toma ya vavenga na fire ya te oe. Whalongo whamei. Po ua tu mau peso toma le aso ne. A whamei ia o lea foi o te whai atu ya te oto. E feo lolo le nuku o so toma I le aso e whamasino ina ai oto. O le upo le Yesu le whamei e feo lolo le winga yeile e senga. Le winga le kala Yesu sole. Anga whai vavenga I le nuku o so toma. O le wanga salamo so toma. Ai le whai atu vavenga I e Kapanaumi. E le ngata te e la Yesu. Ai le te tonu I le tua. Le ala o whai atu lo Yesu. Ka fefe ya o ko anga faiva venga Yesu o toma fapenge le ai ku mauso o toma le asonge a le la fa mai lolo ma fai ko mon mul fa mai e feo lolo ia le famsinonga so toma e le o to famsinonga o ila te loa ese famsinonga tangata se amen ese famsinonga e fu le famsinonga le tua e tu sa male mala malama o mau e tato say amen. So for all of you who are here in church, the accountability and the judgment of God will be much more higher for those who have never heard the word of God. I've seen it. Mo tātou I alo maura ava no e whaalongo so o I le upo le atua. Le wingala e maua tātou I a kapana umal awang e whaisinga maua lunga le whamsinonga le atua mo tātou. Aisia, langa le maua tātou malamalama. Le tātou te whaalongo le upo le atua. Le fo e le mawhainga whamaisi se leisang kuspa ia. Ke le o kuspa ia e o fo ia ke le fongi e maua he kuspa ia. So le ila se si whainga alwa kulangi le akua langa le iaiso kuspa ia. Ma fefe, ke le o ki kuspa ia ai le whaonga. Al mele tam whai atu ai, mo tātou ia wa iai le whaolatanga, e whaisinga maua lunga le whamsinonga le atua mo e ma. Ai mai se ape a whai tau te le e o le ora e whaapa. Ai o veanga ia le o iai le mala malama le tuspa ia le o whaalonga mo mo tana le, e whamasino pea, ai fio lolo la pe tala Yesu, e fio lolo la te whamsinonga. Say amen? So le tomo whainga la le e tātou mala malama ai, pe iai tu la fono pe le ai, awa ki popo le fua. Pa ole me iai loa, e le whailonga tangata le atua, a o le taino le whamsinonga le atua, e whamasino uma tātou. Ai awa ki maa fau se kāna whaisinga, li lale pole me whamsingo le atua, no. Ma fau a oe a oe. Na mai whamsino I la uma tātou le atua. Say amen. Eisi me long lua tātou whalongo ai. Hearing the law does not justify you before God. Only doers of the law will be justified. E le taua mia tonu ina I luma o le atua e ua na o le whaalongo loa le tu la fono. A oea ana le tu la fono. E tele o tenio whai atua e lea ngāna whaalongo so. Amuia tātou le tele le ava no e whaalongo e so. Al mea mana o mia whai, tau longa a makanga apply lo o langa. Say amen? E le leile whaalongo, pa o tangatanga le whaalongo so, e leise me whai ai. Ia e le manguia tangata ngā. Mena fermentus pa ia awana an whaalonga ia ana le upo le atua. When you look at this, again, God is confronting the Jews langa mawhau whango tangata iutaia, ma kua popoto a mata mai le upo le atua. Tangata iutaia o whamaulunga, whamei a lato, o la tole hei tu la fono, le lawa lato popoto e tu la fono, al whalam lave, le ima se oe whakingo ku la fono. Ngal poko koe kaukala I ku la fono, ai le kai hola iai. Mea nga I kai kele Yesu, lenga whako Yesu oko, ngau le oa e whaiko sfuruai, whaiko mea ia, e maa ngai a mei uma whafo, ai peu kunga mau, ngau pae mai o kunga mau, au koko ngau hivi mamango. Pero kala Yesu e le skala ha? Le whai a koe, o le tangata le whaatusa Yesu o tangata, ngau le maa ngai au le shine mai o whafo, au koko ia, moko ama mao a malwhingalo le tua. Pa mea nga te whamalo se toa ia tātou ia whai tete lang peo whatu, o le tātou au nanga I le tua e a mata I lo loto. E a mata I lo loto. Langa o le sila le atua le tusa ma le sila o tangata o le sila whanga le atua e baba I sao ai a I le loto o tangata. Mea nga ia wha ma tātou loto I lumo le atua, se amen? Ia tātou mai au nei le atua ma le loto ua fuatia ifo le loto ua wha maua lalo.
Le loto ua whaamamaina le toto pa i o Yesu Keriso. Ioe, i ai taimi le ato ai, i ai taimi wha le tunu ai, ai ua whai malo excuse, o se taimi te sau ai, i e te talo pio le talo le tāvita le atu ai, i e whai se loto mama. I e whaafoisia mai se loto mau. I ma whai o na tātou tāpua i atu ai le atua, i le ananga me whaamau. Ni say amen. Ia nau te whaamalosi a te oe, a wana u whaanong longo. A wana o le alu whale whamei maa, ngai e lupo le atua. E pio tala kiki le ngafai mai list taimi o lisi karabonga le umau launga wakul fai fiau on fire launga e whapo kiki o e mua le on fire ma na le ka on fire o e mua le afinga ka mai le winga le kala kiki awanga le on fire mai le kau kala mai ai e ola ai yo e ma ngai le upo le tu le whaalong longo iai a o le tāu o mea le pena o ina e leo la tau le whaalong longo e tau a mea tonu ina i luma la tau a o la tau le ana i le upo le tu le whaamanuanga ngau le tua mo le kālesia pe a whai tātou tu susta pe a whai tātou te ana i le tua that's when God will open up the blessings amen. Ya longa tala mo bulinga Yesu ai se fa longa ya upunei matua ina wa uma launga Yesu luma maunga ai fa i ua langa fata otolea ai se fa longa ya upunei ma faia e ia o se fa tusaina o ia tangata poto ua failo na fale lunga lea o le papa o na tō mai leo wanga ma o mai al tawheanga ma ua angi mai le matangi ua pesi mai fo i lea fale whamea e lei pa lava lea fale aisea o na ua whaavaina i lunga o le papa. Au tangata ngau le whaalonga le upu nei ai le whaia e whaatusaina o ia le tangata valea lea na whaia lo na whale lunga o le ome. Tō mai lele wanga whapea fo ia tawheanga angi mai matangi wha mai pesi atu fo i lea whale ana ala ia pa lo mal whale ua nuti papala ina lea whale. No ewa ai ni whale tō tangata ngau whaalongo ai le ususta ia. O le stig o le alfa abai ngai whaavai lo whale. O le al tatou o mai umai I e tasi tatou lotu o memba umai e kālesia al upo moni lau e si uma whaavai tatou. Al whaamalosi I tai au nei I e tasi tatou whaavai I e whaavai lumo le papa o Yesu Keriso. O le ala le kelo popo ngam whaafika au le o mai e le manu e lua e lo whaatutua I le tua. Langa e se aloa mausali lumo le papa o Yesu Keriso. O le whaavai a Yesu Keriso langa upo moni lau e lei whaapea mai Yesu e whaingo fiene o langa le tatou iai. Lei se me kuspa ia whapea mai saunga le ma le lei, ma fia, ma patipati ia le whainga nei soi fuanga no. Kala Yesu, e o mai pua ngā ma ki ngā ia te oi. Ai awange ngalo ia te oi, ua e manu mā lo ono ai, ono a lea. E te mawhaia mea umai lea, I le whesoso ani mai o Yesu. Mea lana au le e sau se eka, e nisi ngaka whamei lea kau su e se eka le si e leni me whai. Leni me whai. Okay, no, o kalanga me ya kusko inga o sole lo ko le lo ko ke lo ko le po fer mu so ko inga le ai o sole mu fa me mai fo ko fo I mai ai lo ko le si le ko fa fiao na me ya no le ko sa fa me le ko su ke se lo ko le me fa e fa me la kala al ko fa ka ko ki fa o sole ka vale ki o ari ki mamawa ke a uma ngi farsa ke le uma ngi fale ai o ko lo fa mu lo kasi ai ko lo ko inga o so mai fa ba ai oi o I le o le kālesia le lengi la ko me whai. Ai baba ai akul ko inga, o le whangua kunga mau. Mea mai ke ino ai, e tatou mana o le kālesia. E leo se e kālesia ma whangofo. E le kako o mai ngofo e kilo le isi, ai kako o mai whai ngā ruenga le tua. Nanga leo o ia misiona Yesu Keriso, I a tatou o e whai nu uma ma so o Yesu Keriso. Papatiso atu le swafo le tamale alo ma le nganga pa ia, a o atu I polo inga Yesu. Se ne? Yala na afau e sau e sue se kālesia ngofo whamon mo o Midway, o le kālesia ko apisia ngā ruenga le tua. Pisia ngā ko ngā ruenga le tua. Ai baba ingi akile kalkongo baba I mako kālenga. Ka lenga le eu fa tia mo nei tau sama ko a pisi a fatu midway le al ka ko pisi ngal wenga le tua I will pisi me fa le kongo la. Let us serve God where we can. Say amen. And I know fa malusia tu ya te oi le ai se kalesia no for amen. Ale kalesia tatu o mai ngalu lue fa tasi le fatino ina o le fa linga tu so mal fa linga o tu mai Yesu e ta ia tatu kalesia mal me mon buli nei tai au. Me mon buli le nothing is hidden from the sight of God. Ele aise me lilo ile si fano le tu. Na mo fai po mo mulinga sul malono le fai tau ita tau fai mai.
Ai whaasalaina I lātou I le aso e whaamasino ai e le atua I Iesu Keriso mea lilo a tangata. Mea lilo tangata. On that day, God will judge the secrets of men. And I just want to encourage you and tell you that a lot of us, we have secrets. You may say, oh, I don't have any secrets. What are secrets? O me lilo lelo tanoi tuspaia. O me sala lilo ia atu le lo atu e fai au male kalesia ala sila fia le tua. Me lilo ia le famel tuspaia, the hidden agendas and prideful motives, even though it looks good on the outside, but on the inside, they're far away from God's will. The hidden things, the lustful glance that one can see because it's in your heart and in your mind. No one can see it but you. Every click of your mouse on your computer and the remote of your TV late at night when no one is looking. The easy accessibility of your phone. You may think it's nothing in front of anybody and nobody knows your secret sin. God knows. And if you think you're going to get away with it, we just read, God is no partiality when it comes to judgment. E ke whaapea ala oe I le lewa le pō le menga ki alwa I le loe lo aina e sila fia le tua. Le ki o lo TV lewa le pō a la le makamaka e sisa ma oea e sila fia le tua. Mea ngai ke whaia ai le loe lo aina lo ke fongi lango risi le mea o whainga wha so songa ke lo kako o ma whaifo e ke fonga whai e mea wane se kuro. Whelua I ala me ke fongi whape le loe se isi le whape nga o I ai lu mau le tua. Na ye whaalo mai la tai au nei. A tonu e mali e. Ai le mali e kai me kuai o le awhi e mu ai whaua. A kongu ke whapea e le loa mai se tangata a le asila fia le tu. Langa lefa mai kuspa ia o mea lilo uma. E whamasino ina le tu. Mea lilo uma fo I le tutonu ilo loto. Ma lo mawhau e le loa tangata. E whamasino ina le tu. Mea nau te whaetori a tato le kalesia e le whaelonga tangata le tua ilo na whamsinonga. A ua fo I nei mawhau tato oi o le aile I maua. Whaia oi lai mawa ai mai le tua. E ele taime maua I. A mea le te whamalo sete, o le se taime le tato ta alo alo e whina ngalo le tua. A e wawa ai e le talo tau ma taime nei, o le taime nei pito sile na te tau ona tūla I mai le kalesia. I le kele o kala o kaua I o le atula I mai I mafui o ka kiki aso o masinga ma mafui e kele o melo o tupu mai matula I mai I le wama ai atu fo I le anga I o lo langa ma soifuanga le o iai mo leto I le lei. A ke ngol mele angai o al wako ia ma le kalesia. Al mele whamei e su lenga whautu mei su lang whamei tala tuspa ia e o olo I taimi muli o taimi e tele o na paa ua e te ngata ma le whatu atua. Whamei o olo I taimi muli o tele leo tangata e o mai o lotu e lo lotu a o leto I wha longa tala le Yesu aisea o wheu tarina. Nā meo wheu e kalinga langa lawa ngā o mea le leia whiu ngā o kali au isi mea upo le atua pe o whai atu e o le tala leia Yesu e lenga o le alofa taimi uma. Yo he alofa le atua ai awange ngalo ya te oe e yei foi le whamsinonga le atua a le yei la oe le alofa tu noa le atua na paule mea whaatali mai mo oe o le tua saa le atua. Pe o le whai atu e lua mei a whai e whaisinga leo te reo aunanga lau nau ta inga Midway I o umata to leo le whapau. Mea langa o te ika mai te au leo kele langa lea o lau passion le atua langa leo tu ina mai le atua o to o te tai ai o le mea la leo so se taimi o te tu la iai so se taimi maua ilo wava noa o te la uma pele upo le atua pe ke fia ai pe le fia ai paule mea I o umata to leo le whapau. Yes, love is the biggest reason for God's salvation for us, but that's not the only reason for His love for us. Because if you don't have the gospel of Jesus, if you don't have Jesus in your heart, one thing is waiting for you, and that is His wrath. And you might think human wrath is good, but God's wrath, I don't want to mess with that. To sale atua ia tato whaitete iai. Whio lolo ko sa kangaka I kaku iau. Al ko sale atua. Ang lefa mel kuspa ia. Au ke popole kangaka ni whainga laku whasi o kritino. Ai e mawhau whau le atua le whainga wha umatia le ngangol tangata. E senga ngau le atua. Le ngangau le kalesia o lo talo le atua. Nga telefo tato mo le tue matata ui le atua.
E lo me o le maka o le tua. E lo ai ko ala ma ko me ngai fai. E lo al ko o mai e fa pa ia mai ni le sa al verso a ko le ma se o lo langa fa pa ia. A mele fa malo se tete o ke le lo ke le fam singo aku langa e le o sa pisnisi nga au le o ke au klu po le tua e te me fam sino e le tua oi. O lo so swangi la ya te oi se sala mo o lava ia na la lo langi o lava ia nga kai mi fa mai maui o ai sala mo lo i lumo le tua. O oi nge alu aku le aso nge ai umalo wola o le fisili o feo fa babau ia lue ke oi ai. Ia mau ki ngoa. Ia fa mau ti noa le aso ne ia fa mau sani ma ia fa ma oti lo fifilinga o Yesu o ia lo ali ma lo fa ola i lo wola. Let's see how long. How much more must God do for you to finally believe in Him? Say amen. Ah, nisi fa alinga ko fa ia ko le tua. Ah, nisi fa alinga ko fa alia ko le tua. Ki o fo au le kele o nei fa alinga. Ki o fo au le mangui o ka ko le afionga pa ia le tua. Ai le kai fika ngo fi fai ki o fo au le kele o le freedom le mau e America ma fanga ko o mai e ka pua i sa loto ke lo i singu e senga ma Nigeria mantua ngu i o Nigeria ma senga le o sa wel kala ke le o fai fi au le fasioki ke lo e ka le si e lo susunga e ka ngaka le malanga le fa sa wa ina ono le o lato tanto nunga ma lato fa tua ya Yesu e fa feta to le ka ko ngofo ma fa ngi pale ele fosia oi ele sau se se fasioki aki oi ma fa sa wa ya ti oi le mau le avano ya so taita se fa alongo i tala le Yesu amu ia oi le mau ne avano e pola la vele te le avano e fa alongo i lupo le tua a fa ele i mau sali lo filinga e fa Yesu ma fa ma fa aula e la ise auna ela na tu ya tua ya ti oi ni ta ya le avano ne misia. I kalesia le avanoa. Io e pule a o lo filinga. Ole taita la ole tanto e kalesia, ma la o ino le pole tua le avanoa ne misia oi. A o te fatali motael, na o lupo tus pa ia e le mauti no tael. A o nei a fai o mau e o le ola man manosi, a fai o e mala malama tala le a Yesu. Fai lo filinga ne. A fai foi na alwa ba sasi pa u le Atua ya le se me o ia ko foi mai ya Yesu ai o le alma mo ko ya say amen ai fa mo la no ia tato no tu mo le tua pe ona fai atu wala ta lata le tu e fiu mai Yesu I don't know if I know so I'm going to keep saying it wala ta lata le tu e fiu mai Yesu o lava nge yes excuse e kanga va pe okay no na e fiu mai no I'm telling you now he is coming back soon. Au le ki leo, whio iei oi. Whio le tū leo whakavau i o iei oi. A pe o whai atu lei ase au ngā le nei larulangi, ai u mātu maua o mā mea nei larulangi, ai whai mea, ai mai mau ai lo ola. What good is it for you to gain the whole world and yet lose your own soul? Ka le sia nei tai au, i le whai loma tangata le tū e lona whamsino. E te loa, e fo le si tū. E le fai longa tangata foi le atua i lona alofa tūnoa. Le tūla leo te fia wha umai tatou la anga nei tai au. O lo o maua pea le avanoa mo oe i le alofa tūnoa Yesu. A fai o e wha longo nei tai au o le tatalo i a langa ina lo roto le nganga paia. A fai o lo langa ina lo roto le nganga paia. A o e te whati ngai ai. Ai whatanga le nganga paia ngalue. A tanga le ngā pa ia ngā lua i ate o le tare au nei a whai na haru le koe fo i mai le aso nei a whai o le whai a lava le maoti lava lo whiwhilinga o te whia tu ina atu le awa noa lea wha maoti lo le aso nei a wala atu le worship team o te whia nao e tu ina atu le awa noa le i ate oe pēna whai atu i oe e whamasino ina u mā tātou a le fo i maua e tātou le awa noa i le alofa tu noa le tu a whaila oe na nei tai au te whia tu atu le awa noa lea. A pese ele worship team i nei tai au e le ungi tatou awa noa. E tu atu le awa noa le e te tuina mai ei, te sau mai mā te whia te talo mo oe. Pe ole le sona le tatou iei, o te le mā i le tala le a Yesu. Le winga la, e ke le mā fu e ke sau luma i, say amen. E ke le mā, e ke le popole fua leisi ka ngā karampeo whai aku. E le aru ka ngā e ake oe langi, o oe ha.
Me langa au ke mafau au ke kilo fuelo au kafa ai sawa o langa o ale u ki o lo filinga e fai e su ma le ma fa au. Say amen. So I want to encourage you this morning. Tato tu lai mai fa